Kadba une wei barit udang dam udang spray dah ke jingdam ya kali ke jonga. Une wei pat ubarit udang saja ke sumo. Jong imama ibasa sama prem ne yang komtai. Ini ide ibakamai guati. Te pe ute ubarit pada udang khi udang romoy am komutai. Usat dah ke jingdam ya kali jonga nomor ba ngalawan mir pelat. Nomor ba hani te ki difa sai kali kebatip top. Kasaka karon halu mau nai mau perlok. Ada piwan pila ban kontak yang lane ban share yang ke video, komen ngan saya ki nomor phone jong utrai. Lane jong ni jong barit. Uni ga barit. Karon teli sai kali nas ni. Oh barit. Pecire kendiat. Kanon teli sai kali nas ni. Tangan ni gawe se. Boleh hadu damir pat. Pej. Te ya ka mamta was nui kasurok kolong gom ni. Ada piwan pasak kali ke timing ada ibe wan no san baji san steng kan long mo. Ada piwan man step man singite. Ha kalong man sai kali tang ba long. Kadon ka pum kendiat. Te ka timing hal pila bon wan san baji san steng mo. Nomor ba. Ki kali ro gila duna bon wan. Pej uni wei uni ro khar barit. Uni banyak de ke semua. Te uni ro barit. Upan sai ene kali banyak mengaken. Tang mau kamlong dom kendiat balawan mir pelat. Pej ladang ring video uru upet cipet. Udom. Oh barit cimna dine kendiat. Pej urwai la. Amne lei. Ta sasyewan pi. Mo kacaka ngan batai kadai halumun pej katai gawe kadai banalari. Pi ini am ya katai hang tai kadai kapom. Banalari pila man harum kadang gowe galat manlet sha nong patau mau mi lau mai pinwan ha khma khne kalom katai kalom jingtep hinam im ta balamit suwan bai akhmat jong kan ga yo pinyi kan kan abang ka blok le kani kan ga jaka sai kali ma pai gibun maki kali pai kini barang yang lain pak sai kani kita ki beradab kita tai adab kata gawe ke ML10 kata kali kadai bom jus sai ma kani te hang ni pinyo bon jat pila ro banyo ki kali badi second hand mo na ni te ubaret lo ajan dap ka kali jing mama ring phai te kali bom jusat cha te khamtam kata kali gowe kadai ke bom jusat mo ka ML10 mo katai unumban nam batai suang batang ML10 te pila banwan hani pe hati harom ro kidon gi karkhana kidon katai ke petrol pump tambaga jaka hi ba pinsak pha sai kali maula kadai kan dia jaka bebas nomor sampai kidon gilai kidon gini gitin mo perlok ya iyo benar yo benar ngila bani pe utawe un banrowa ibane kan hir kidon mo te sawan pila bani kontak ya ngan sabu ka detail sapu description mo ta khublai sibuan polak ta upai une bare ki karpet jonga pet unlek menta untha no sanyar kheng te ulo arkhin marba ka kebyang blak kayo mentas ngi ta kada ta khublai sibuan polak ngin sai sempat next video mah please share like and subscribe pa lang sik polak ba kani ka jaka sai kali ka jaka ka best tam but onda piwan phini ute utawar bajrong te utawar mah tu. Te kate katong ombas na tmai. Te kapor bagi play ni kan kin play bet ha kapor pra baji pra stang step kila play. Hadu bandalur ka kalin pasaj mah. Tah. Kau boleh sibun.